Sanibona, phinde nibingelele nje futhi namhlanje ngaleli thuba, ngalo mzuzu, ngaleli hora. Bantu bakaNkulunkulu, kuhlezi kumnandi kuthabisa ukuthi sihlangane ngezinkulu ezimnandi, indaba zombuso wezulu. Kuhlezi kumnandi kuthabisa ukuthi sihlangane ngaleli lizwe, ngoba indaba ingumphefumulo wakho, indaba ingoqobo lwakho, indaba ingengaphakathi lakho. Ngoba awusiyena lo muntu ongaphandle. Yazi lezi zintonga lezi ezingaphandle zifana nje negumbi lakho, zifana nokuthi let's say izandla zakho ziyisicabha, indlebe zakho zamawindi, ngoba ngewindi khona indlela, it's like i-pore, ukwazi ukuthi kungene something ngayo. So ewindini la kungena khona umoya, ngithi nasey'ndlebeni zakho ila kungena khona umsakazo, ila kungena khona amazwi, yonke into ekhulunywayo. Let's say umzali wakho uzokuvakashela-ke, uma ucabanga engathi ezula lapha ngaphandle, akhulume nengaphandle lakho noma akhulume lapha ewindini, cha, uzongena ngaphakathi nihlale naye kusofa, ngithi nihlale naye esihlalweni, nihlale naye ecansini, nihlale naye kuphi kuphi la ningahlala khona, ebese niyakhuluma nixoxe. NoNkulunkulu kukanjalo, uma ekhuluma nathi uzokhuluma ngengaphakathi lethu, angeke aze akhulume nengaphandle, angeke aze akhulume ngoba konke lokhu kuyigumbi nje kuphela, futhi kuyindlu ephelela lapha emhlabeni, kodwa ufuna umphefumulo wakho. That is why uNkulunkulu efuna ukuthi unikele ngawo, ngokuphila kwakho, because ilona gugu onalo kahle kahle umphefumulo wakho, ilona gugu, iyona mali yakho. Akumele ukuthi ngaso sonke isikhathi uyisebenzise ngendlela efanelekile, ngokuba ukuphela kwezinto zonke sekufikile, kanti futhi konke okwenzayo usuke uzenzela kona. So bantu baNkulunkulu, izulu kumele lisithole sithembekile. Heavens must find us faithful. Heavens must find us faithful. Yilokhu uKristu akufunayo ezimpilweni zethu. Ufuna ukuthi uma isifica lapha emhlabeni sizolanda ibandla lakhe, asithole sithembekile, because siyabona sonke sey'khathini zokugcina. Siyabona sonke izinto ezenzakalayo. Siyabona sonke kufezeka isiprofethi. Siyabona indlela ilanga lishisa ngayo. Siyabona indlela izinto ezenzakalayo akusekho normal. Siyabona indlela imoya esiyande ngayo, imoya yamandiki, yamandawo isiphumile isabalele, eyamandawo ibhizi yadlwengula, imoya yabafazi abayeni emaphushweni. Kuningi nje imoya isabalele iphumile esihogweni. Ubuhogo sebuphila lapha emhlabeni, abantu sebephuza day and night, Monday, Tuesday, noma inini. Abantu umoya wasemanzini, ama-mermaid aphumile, abantu baluka nje loxolo longazalo, abantu benza zonke izinto zasemanzini, akusenandaba, uphuzo olunamandla ngiphathi indaba yalo, beyayibusela yonke into isiyandile futhi iya-multiplya usuku nosuku, i-second ne-second. So yonke imoya ngokuphuma kwayisabalale lapha emhlabeni ngale ndlela, sekubiza ukuthi bantu baNkulunkulu thina ngabe simephi. Ngoba kuvuswa ngisho imimoya, kuvuse kushante lapha ethuneni, kuvuswa umoya, kuthiwa mvuka moya wakhe, hambe kuyena, hambe ungena kuyena, khona ezokwazi ukuthi ahlale kuwena, akwenze ukuthi ubhehave ngendlela eronge, bese kuthi ngelinye ilanga uzofa njengaye, udle lesesona yayisidla naye lesaphila lapha emhlabeni. So siphila esikhathini lapho khona abantu baNkulunkulu ububi sebande ngalo lonke uhlobo, ngayo yonke indlela. But uJesu into akayifunayo, ufuna ukuthi mebuye ezolanda ibandla lakhe, asifice sithembekile, asifice sikholwa, asifice siphendukile, asifice senze intando yakhe, asifice sisebukhoneni bakhe. Kukona konke ngaso sonke isikhathi bantu baNkulunkulu, kubalulekile kusemqoka ukuthi sizazi ukuthi singobani. Uzazi ukuthi uzeleni nomhlaba, uzazi ukuthi kumele uphile kanjani, uzazi ukuthi kumele ukhulume kanjani, uzazi ukuthi kumele uhambe kanjani, uzazi ukuthi kumele ubehave kanjani, ngoba konke kulele kithi, futhi konke esikwenzayo sizenzela thina. Awenzeli umuntu ngenxa yokuthi ukhuluma iqiniso, cha, uzenzela wena. Ake abantu abaningi abake bayilibala ukuthi yonke into oyenzayo lapha emhlabeni ilotshwe ebhukwini lwakho, because unebhuku wena. Yes, each and every day unebhuku, kuyalotshwa ukuthi okay, namhlanje uvukile, okay, akakhulekanga, namhlanje ukhulekile, or namhlanje ufunde izwi lukuthi, okay, namhlanje wenze kanje, ohambile, okay, unanga ugibelile, hawu akacelanga, awukhulekile kodwa, hayi lutho akakhulekanga, hawu ukhulekile nkathi ekhuleka, hayi lutho akakhulekanga. So lo poison lo ufakele kulo kudla lo kuzongena kuyena. So wenze njani, uthe phuza amanzi, wenza njani, ukwakhulukelile kodwa cha akawakhulekelanga. So lobu gazi lobu obula kulamanzi lobu ugcobo buzokwazi ukuthi kungene kuyena, buzombusa. Ngoba yonke into bantu balapha emhlabeni, bantu baNkulunkulu lapha emhlabeni, it's all about amandla, because konke esikudlayo ku-influencer i-behavior yethu. Namhlanje nje amazwi uNkulunkulu kade watshala wafundisa ukuthi udlani, udla kanjani, udlani, udla kanjani. Ngoba konke okudlayo, number one, whether ngabe kuyimbiliso, ngabe kunegazi, ngabe kunengulube, ngabe kunani, kumele wehlukanise, kumele kukhetheke, ungadli nanoma yini. Especially uNkulunkulu akuyalezela ukuthi singakudli, ngoba ushilo njalo encwadini kaLeviticus, nazi ilwane ningazidli, nazi ilwane engamele nizidle. Ngoba uyazi ukuthi lokhu kungcolile kuzokwenza ukuthi kwenzeke kanje kanje emzimbeni wakho. Uyazi ukuthi masidla imbilisi izokudaka, idaka imizwa yakho, bese uyakhohlwa ukuthi ubufuna ukwenzani usuku nosuku.
Uyazi ukuthi uma ngabe udle hlampe lawo ma-chips lawo analeso spirit leso kuthiwa i-spirit se-dragon, uzokwenza ukuthi umzimba wakho ubhiheve sokwalo leli dragon leli. Udla ama-Vikings, u-Viking uyamazi ukuthi ubani? Uyasazi leso silwane, uyalazi lelo demon, uyayazi leyo nto leyo. Uyidle ngampela leyo nto bese ubhiheva ngendlela e-straight. Kuthiwa yibo le ngane asiyazi yavele yahlanya nje, kuthola ukuthi ingane iyayihayiza ibhuquza phansi lapha edolobheni, ingenxa yokuthi idla la lo doti lo. Ibhuquza phansi because iyayibona leya nto leya cause ijwayele ukuyidla. Isiyayibona lapha kuma-shelves, ifuna la. It's the spirit esila kule ngane, sesikhalela lokhuya ngoba siyakwazi, sikufuna ngendluzula manje, sikufuna ngenkani. So bantu baNkulunkulu kumele sazi ukuthi uNkulunkulu leli thuba sibusise ngalo noma sinikeze lona, ithuba lokuthi sibuyisane nalo. Udlani, udla kanjani, nendlela odla ngayo bantu baNkulunkulu. Ngiyazi lezi zinto zithatheka kancane, ayinakeki. Uthola ukuthi ubuplanile ukuthi okay, kumele ngidle kangaka ngosuku noma ngidle kawu-3, uthole ukuthi usudla kawu-7. Lesi spirit esikunxaniselayo ngaleso sikhathi sithi ngizwa ngathi ngilambile, ngokudla kwakho noma ngidla into encane kangaka, ngisho ngadla iy'puni ezimbili noma athi umuntu hhayi sengiyabhayitha nje, sengiyadla nje kuphela noma ngiyaphuza nje kuphela, ususifidile leso spirit leso esingafanelekile. Sesizokubusa-ke ngendlela esithanda ngayo. Sesizokubusa leso spirit, ngabe sobunja, ngabe somona, sesizokubusa. So kukona konke ngaso sonke isikhathi into ekumele siyazi siqonde singabantu ukuthi ngabe sidlani, sidla kanjani, but uKrestu uyakwazi ukuthi asilungisise bantu baNkulunkulu, sibuyele ebukhoneni bakhe, siphilele yena khona ezokwazi ukuthi asifice sithembekile lapha emhlabeni. Athi mebuya ezolanda ibandla lakho utholakale nawe unophawu lwasekhaya ezulwini. Ngoba usathane ulwela ukuthi manje afake uphawu luka-666 kubantwana bakhe abathanda isono, besinxanela behlala kuso noma kunjani. So noNkulunkulu abantu abathanda ukulunga, abathanda ubungcwele, abazingcwelisayo, bafaka uphawu lwesabatha. Uma ugcina amasabatha kaNkulunkulu, ugcina isabatha lakhe, umthanda uNkulunkulu, wenza intando yakhe, uzothola uphawu. Uma wenza ukuthandeka because uthi encwadini kaJohn 14:15, uma ningithanda niyakugcina imiyalelo yami. Ngabe uNkulunkulu uyamthanda yini? Ngabe uyayigcina yini imiyalelo yakhe? So kukona konke ngaso sonke isikhathi izulu lisihlambulule ukuthi siyihlambulule nathi. uJesu uyabuya, makasifice sithembekile bantu baNkulunkulu, makasifice sikholwa. Ngiyazi incwadi kaMathewu 24 ithi ey'khathini zokugcina ngenxa yokwanda kokubi luza kuphola uthando lwabaningi, luza kuphola uthando lwabaningi, kepha okhuthazelayo kuze kube sekupheleni nguye oyakusindiswa. Kepha okhuthazelayo kuze kube sekupheleni nguye oyakusindiswa. Masikhuthazele abantu baNkulunkulu kuze kube sekupheleni, sesisekugcineni njengamanje, sesihubela sakusho njengamanje. Uhambaphi? Ukhethe yiphi indlela? Ukhethe ukubuswa yimuphi umoya? Ukhethe ukuphila yiphi impilo? Ngokudla okudlayo? Ngokwenza kwakho? Ngiyazi njengamanje siphila esikhathini lapho khona sesidla konke okubulalayo, yonke into iyabulala njengamanje. Ingabulali nje kuphela inyama ukuthi uzothi usudlile bese uyaquleka, cha. Ibulala umphefumulo wakho ukuthi ungabi nendaba nokwenza intando kaNkulunkulu. Ibulala ingaphakathi lakho, ibulala uqobo lwakho. But asibuyeleni ebukhoneni baNkulunkulu, siphile ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufile kanti nokufa kuseduzane kakhulu. So izinkulu ezimnandi indaba zombuso wezulu zithi bantu phendukani, izulu malisifice sithembekile ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile kanti nokufa kuseduzane kakhulu. Ungaphuca leli thuba lokuphenduka.